Kulumka tahu buk song sari kaham jotonono ang Dinesh Debbarma Tripura People Foundation ni director Teoisha ha nornit buskango phaika announce khanyani bagai je chini ha bubagra December 16 2024 Teoisha Bangalore hastewo phai tongo chini Tripura sarabo malajani bagai Tripura sa thansa ni marino Teoisha phunungna ni bagai jeng waisa pro khlaima hai tabo Teoisha kabang khai kotor khlai kotor ma khlai jotto Tripura sarama thansa khlai phunukpina ei chini thansa ni mari busak krak nei khlai le jangnai o December 16 no chung advance train go palai lai jangnai train first time out of state o palai jagai tongo palai jangna thangai tongo December 16 no advance train koi jao jotto Tripura sa Bangalore tongnai rokno jotto no manjangna ni bagai aboni bade chini Tripura ni je students rok je Tripura sa students rok je pore tongnai rok ni bagabo ekdom khobor kaham kotoma kaham borni bagabo TISF ni formation chung Bangalore khalai rejaknai taki borong ni je sepono problem ngai chini TISF ni ti student rok ni bagai kaham khai samong khlai manani thei so phaibe ta hu som jotto Tripura sa Bangalore tongnai rok jotono koi jao St Patrick Church MG Road jotono phaibe di December 16 program start ang 11-12 ni simi jotono koi jao Teoisha phaibe di jotono khulumka hambai thansa